nā upiki mai anō. Tuatahi I te kōrero hākina ki na Māori, he kura tuatahi te tāone o Doncaster I Ingarangi, e akona I ngā tikanga iwi taketake o te ao. Nā ko te kapa Ōpango Māori I pōwhiritia ki te kura, kia akona I ngā tamariki te hītori me ētahi tikanga a te Māori. Kei tā mātou karere kei a tāmati tiananga, ngā whakamahuki. Aroha tia te reo o te iwi Māori. E toru ngā mea, ngā mea nunui. E ki au Bronson, pai ana rātou I te whakahuki mai ngā kōrero. Wenei te urupare a ngā tamariki o te kura tuatahi o Kingfisher. You're all pretty big blokes. How do Maoris get so massive? I think we all, in Māori culture, I think food is quite a big part of it, and yeah, I suppose it might be just a diet. Kua kotahi wiki ngā tauira taurima e nganga hau ana I ngā tikanga me te hītori a te Māori. Ko tēnei tētahi o ngā mahi mo mātai ki te kawea mai te ao Māori, whenua ke, pēnei ki a Ingarangi nei, nō reira, e tika na mena ka tuake kei mua I ngā tamariki nei, e tika ki te whakaputa mai, I te hoatu ki a rātou tētahi waiata, ngā wari no iho mō rātou. E kura kua whātoro atu tere ngā tawhai ki tētahi kura tuarua I te whenua o haina, e a koe te oranga o ngā tāngata haina te take, a kai te kimi kura kaupapa te tūmua ki a Nathan Atkinson I Aotearoa, hei kura whakawhanaunga. E toru rau mano tāngata neke atu e noho ana ki te tāone o Doncaster o tira ko te nuinga o rātou heiwi taketake no whenua ke, a koe ia hoki pū te take, e whakatairanga ana te kura tuatahi o Kingfisher I tēnei o ngā kaupapa. We're looking to create something that's unique and just to celebrate all our children and give them as many opportunities. And if we can link with a school in New Zealand, then that would be fantastic. I whiua ki te pātai ngā tauira nei ki ngā kaitākaro, he aha te tikanga o te haka pukana hoki. Well, what we say is you can express that and let it out of yourself by poking out your tongue pukana and opening your eyes up wide. Hei tā paumua Bronson Murray no ngā puhi, e kura pēr I te tai toke rau, ka whakawhanaunga atu ki te kura nei. There might be a couple of local schools up north that would be quite keen to get involved. Well, I suppose it'll be one of those schools will be a real good look into our culture. We get one from up there, I suppose. Engari tuatahi ake mea roha rātou ki te kapa Ōpango Māori, ia rātou e whakaritea ana o te tukinga ki te kapa championship. Tāmati tiana ngā tui Doncaster I Ingarangi, te Kāea.